Mede-beesboere, dagboek hierdie datum, 7 Mei 2026. Dit is Virna se jaarlikse produksieveiling op die plaas Harcourt, naby Tosca, en dit beloof om iets besonders te wees. This year's offering stands out. All the cattle are young and most of them is 3 in 1, which means they have a calf at foot and is bred again. This ensures immediate as well as future returns for your farming operation. Alle diere op aanbod is Virna se eie aandeel met top produksiewaardes wat kwaliteit en genetiese betroubaarheid verseker. Die veiling bestaan hoofsaaklik uit Simbras en Bosmaras wat hulself keer op keer bewys in aanpasbaarheid, vrugbaarheid en alle prestasiemetings. Die afgelope 5 jaar het Virna baie geïnvesteer in kunsmatige inseminasie met uitstekende genetika. Met meer noukeurige metings en veral in ons voerkraal kon ons goeie vordering maak met baie van ons seleksiedoelwitte. If you are serious about building a strong, profitable herd, this is an opportunity you cannot afford to miss. Ek is Michiel Engelbrecht van Virna en ek sien jou op die 7de Mei 2026 by Harcourt plaas. Kom beleef gehalte, kom koop met vertroue en kom bou saam met Virna aan jou toekoms.